thian du takte chi bai ule in hun hlu tak senga ka video min lo thlir sa ka wangin lom thu ka soya min lo like sak tur le ka channel min lo subscribe sak turin ka nge na cheu tun chung video a hian Palestinian helpol pakhat Palestine Liberation Organization PLO mi le sa ten Israel civil mi nunaw poi soilo ral thuam manga beya an ren be thu le Israel sipai ten an chan chua dan chanchin kan clear ho don ani tuk dang ang bokin March ni sari sangkhat zakwa somriat pariat tuk chuan Beersheba atangin Negev thaler panin bas pakhat atlana chuba sa chuan Israel nuclear mun pui Negev Nuclear Research Center a na thok tumi mi sang an chuanga na thok tu te zinga hian mei chia po anom nual Negev mun pana an tlan mek lai hian konglaka sipai jip pakhatin an hnung lama tanga ron tlan le pelin basma taka chuan aron dinga chu sipai jip atang chuan AK-47 le M45 silai le hand grenade keng mi pathum ron chukin bas chu an ron pan ngala Israel sipai an niloti bas a chuang ten an thethiam ngal chu vele driver chuan kongkhar le tukver te hongin a thei anin sa seng ngala tlan chuak ve theilo mi papakhat le mei chia som an va in mi som pakhat te chu silai keng mi pathum te hian an reng bet ngal ani reng bet tu mi fir fiat te hi PLO Palestine Liberation Organization mi le sa ni in ahmazan hian Egypt atangin Israel ramri anon kan ru a konglaka Israeli border police jeep pakhat silai kenglo police ho patrol na jeep chu sakin helai mun hi anron in khal thleng ani thil thlen na hmuna hian Israeli border police unit pakhat yamam tele Israeli army te anon thleng zui ve ngala Negev region police officer pakhatin reng betu te chu ador tan hal reng betu te hian Israel tan in sanga PLO mi le sa tang zong te chua tir vek tura Israel sarkar an phut thu an thlena chubaka darkar chang ve chunga Red Cross palai ne na inbiak na nei an phut bok International Committee of the Red Cross hi indona liam tuar le ral tlan le mitang te sahimna ngai tu pol ania chu pol palai chu helho hian mu andu ani until phut te ti hlotlin ani lo chuan an mission te hi tha veka Israel sarkar chu an vo zui ngal ma se tun chuma PLO ten vo be antum hi sarkar dang nilovin Israel sarkar ani miawa mel ma te vo na awanga zama until phut te ti hlotlin sak zung ching ani velo dokana in biak na ain silai mu manga in chan let an ngai na zo kemo ti mai tur ani tun chuma po hian helho thil phut hito ti hlotlin sak an tumlo heti hunlaya Israeli Prime Minister hi Isaac Samir ania arang theyang ber helho ka lumngal vektur ti chu Israel sarkar thupek ani thil thlen na hmuna sipai le police te chet vel na thupetu ber chu Major General Isaac Mordecai ania Mordecai hi angnuwa Israeli Defense Minister le Deputy Prime Minister te po aron ni chho nge thil thlen na hmuna hian Israeli police le sipai unit sang thleng to ma se an sipai thami bi Sayeret matkal te ro an chuan na helicopterin thil thlen na hmun thua thudik tok lo adon awangin an laron thleng veri lo sipai thami Sayeret matkal ho an laron thlen ri miau lo awangin police counter terrorism unit yamam team te hian hren be chan chua na hi tun chuma hian an tho angai don ani hetiang mission hi an voi khat pe na tur ani a ma se anin ring to ka an zam ei lo yamam ho tu te chuan ba sa tanga na thok tu in sa seng ho ne na tang khan misual omzat le an ral thuam ken te an thre theya ti chuan reng bet sen be te chan chua na chu an thok tan don ta kil tina ral sai thiam sniper te chu silai thami nen an hung hal fura
binoculars mangin bus chunga thil chevel chu an thli thlai ngal reng bok hete yamam team te anin buat sai chung hian helho hun tiam alo hnai ta Red Cross palai mel reng ala ron lang lo an thil phut te lo tin donin an khetalova an mi khren som pakhat zinga mi pa om chun kumsom thum pakomi Victor Ram le nu pakhat kumsom li paruk mi Miriam mi te chu helho chuan an kap luma bas tuk ver dar thalang an ron kap dar hal chuai boka tuk vera tang chuan hand grenade pakhat an ron the thla a ma se atlol hlau yamam team te chet hun ani veta Mordecai chuan commando te chu chan chuah na tang hal turin thu a pe a commando ho chuan bas tuk ver atangin stand grenade an the luta hei hian bas chunga mi te chu second nga chung vel khomu thei lovin a om tir he second nga chung hian yamam team te chu te che in bas chunga an luta helho chu an va tong hal heti chung hian helho chuan nu pakhat an hren zinga mi chu an loka hlum bel le mana ti chuan civilian pathumin nun nan chanta minute khat po tlinglo chungin yamam team te chuan mifir piak pathum te chu an da thanga la an zinga pakhat hian a thi donin Abu Jihatan aron tir an ni thu asoi man ti chuan Israel mi poisai lo mi pathumin nun na an chana midang pariat to hian fiam an chuar nual ani hemi chuma hren be tam ber hi meichia nu an ni hlama wangin he thil thleng hi mother's bus attack nu te bus be na ya saizui ani an si pai thami sayret matkal te tel lo pho a an duai lo zia yamam team te hian an nan tira he chan chuana hi Israeli border police te tan mel lungpoi mo tak ani zui ta ani Israel sarkar chuan hemi chuma an mani ron pe tu hel pathum te hi ka lung lek ma se an lung ala oi mai hau lo hel zinga pakhatin na thi ma a Abu Jihad ami mitir te kan ni ati kha adikani ti Israeli intelligence Mossad in an finfia Abu Jihad hi PLO din tu te zinga mi le an suai tulok tak pakhat ania heng hun lai hian Tunisia rama abirumek ani Israel sarkar tan chuan Tunisia ani emo ramdang po ni se khoiram ma an ban phak lo khopahla a omlo tuna po hian Tunisia rama biru Abu Jihata chui chua tha ani theina tur thu an chua le a chu thu pek bo zuya Israeli intelligence Mossadin Abu Jihata an chui chua dan le an tha dan chanchin chu next video a kan ron tilang le don nia ka video te min lo thlir sak zel turin ka so ma cheu